gute aho mu mujyi wa Goma? Umwuka ntabwo ari mwiza cyane mu baturage kuko abaturage bafite urwango bangana, ariko kuko manifestation yarangiye abantu basubiye mu mazu yabo byari bikimeze neza, ntituzi kuko ejo byenda bizakomeza. Inyuma yaho M23 ifatiye Bunagana muri Rucuru hashobora kuba ingwano zikomeye cyane ndetse ubwoba bw'intambara akaba ari bwose. Perezida wa Kongo yakoranije inama rukokoma ya gisirikari yiga ku mutekano. Ndabaramukije mwese abanywanyi bacu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose turiko turabashikiriza n'umwanya w'amakuru agezweho avugwa irya nino. Amakuru aribuze kugaruka kuyarabana n'umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabonze ugafyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Amakuru agezweho ku ntambara zihuza FARDC ndetse n'umuhari wa M23 rwanira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukaba usaba ibiganiro na leta ya Kongo, ariko leta ya Kongo yo ikabivuga ko uwo ari umuhari w'iterabwoba. Intambara zishobora kumera nabi muri Rucuru hatanguye gutegurwa ibitero sindamusiga ku bagwanyi ba M23 kugira basubire bigarurire umuji wa Bunagana wafashwe nabo bagwanyi ba M23. Inama rukokoma yakoranijwe n'umukuru w'igihugu ca Kongo kubirabana n'umutekano, vyose nivyo ngiye kukubwira muri kano kanya. Muri Rucuru hari ubwoba bw'intambara ikomeye. Bamwe mu baturage bo muri teritwari ya Rucuru y'intara ya Kivu ya ruguru bakaba bavuga ko batewe ubwoba n'umwuka w'intambara ikomeye, mu gihe bikekwa ko ingabo za leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigiye kugaba ibitero vyo kwisubiza umuji wa Bunagana wafashwe na M23 kuva ku wa kane. Ubutegetsi bwa gisirikare bwa Kivu ya ruguru bukaba buvuga ko bumaze gutegura ibikenewe vyose ngo ingabo zije kwisubiza umuji wa Bunagana. Hagati aho Perezida Felix Tshisekedi yaraye ayoboye inama nkuru y'igihugu ya gisirikare yigaga ku kibazo c'uburasirazuba bw'igihugu nk'uko ibiro vye bibitangaza. Mu itangazo umuhari M23 ukavuga ko ushaka ibiganiro na leta, watangaje ko ingabo za leta zimaze kurungika abandi basirikare hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri muri Rucuru, kandi ugira uti ntabwo bazanywe n'amahoro. Francine Mundere atuye Ikinyamuhura hafi y'umuji wa Bunagana uri ku mupaka akaba yabwiye BBC ati ubwoba ni bwinshi, intambara ikomeye ishobora kuba hano, abahunze ni benshi nabo ubu batinye kugaruka. Nayo Emery Samvura ubu ari mu muji wa Bunagana nawe akaba yavuze ko nubwo hari ituze ariko hari n'ubwoba ko imirwano ikaze ishobora kubera iwabo. Mu butumwa bwanditse Samvura akaba yagize ati hari ituze hano ariko sinavuga ko ubuzima ari ubusanzwe kuko hari ubwoba ko FARDC igihe cyose ishobora kugaba ibitero bikomeye. Abaturage baheruka guhunga imirwano yo mu mpera z'icumweru gishize bibunagana n'ibice vy'inkengero zayo, benshi bakaba bataragaruka mu ngo zabo nk'uko Mundere na Samvura bavyemeza. Samvura ati hari bace bagarutse ariko benshi baracagumye aho bahungiye kugira ngo babanze barabe uko ibintu bigenda. Kuwa gatatu Brigadier General Sylvain Kenge, uyo akaba ari umuvugizi w'ubutegetsi bwa gisirikare bwa Kivu ya ruguru, akaba yarabwiye abanyagihugu bari mu myiyerekano ati tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo tuvane ku butaka abo baterabwoba n'ababafasha. Nayo kuwa gatatu Angele Dikongwe Atangana niwe ahagarariye ishami rya ONU ryita ku mpunzi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko abantu 130 bavuye mu vyabo muri teritwari za Rucuru na Nyiragongo za Kivu ya ruguru kuva mu kwezi gushize kwa Gicurasi nk'uko Radio Kapi ibivuga. Muri abo abarenga ku 8,000 bahungiye muri Uganda kubera iyi mirwano imaze igihe hagati ya M23 n'ingabo za leta.
ndasaba ko umutwe w'ingabo z'akarere utangura. Ivyo bivugwa na Kenyatta. Ibiro vya Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ari nawe ukuriye umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba akaba yasohoye itangazo rivuga ko yifuza ko umutwe w'ingabo z'akarere abakuru b'ibihugu bemeje utangura gukora ivyo wategerezwa gukora canke washiriweho. Iri tangazo rikaba rivuga ko Kenyatta yavuganye na bagenzi be kuri telefone kuwa kabiri n'ejo kuwa gatatu ku kibazo ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bategetsi mu kwezi kwa kane bari bemeje ishigwaho ry'uyo mutwe w'ingabo ako kanya ngo uje kugwanya imihari y'inyeshamba yose iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gushiraho uwo mutwe w'ingabo, inama y'abakuru b'ingabo yiga kwishigwaho ry'uyo mutwe yabereye i Goma, izokurikirwa n'iyindi nama yabo izoba kuw'Imana kw'igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa gatandatu i Nairobi yo kurangiza imyiteguro yo kurungika umutwe w'ingabo z'akarere nk'uko iryo tangazo ribivuga. Muri iryo tangazo Uhuru Kenyatta akaba avuga ko asaba ko umutwe w'ingabo z'akarere zitangura zikagwanya inyeshamba zose mu ntara za Ituri, Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. U Rwanda rukaba rwagirizwa na Repubulika ya Kongo gufasha M23, rukaba rero tutaritabiriye iyo nama i Goma mu gihe hari umwuka mubi n'ubu ukomeje. Ntibizwi niba ruzitabira inama y'i Nairobi. U Rwanda rukaba ruhakana gufasha M23 ahubwo nyabana rukagiriza abasirikare ba leta ya Kongo ko nabo bafasha ku rundi ruhande FDLR umuhari ugwanya leta y'u Rwanda. Buri cyumweru imodoka za bisi za HCR zikura inyakabande impunzi igera ku 800 zibazana hano inakivare. Umugwi wa mbere w'iki cyumweru waje kuwa mbere, abandi akaba bahageze ejo kuwa gatatu. Abahitamo kuza hano inakivare nabumva umutekano ushobora kutagaruka vuba mu gihugu cyabo. Abasa n'abafite icyizere bakomeje kwanga kuva hafi n'iwabo ngo baze hano muri inkambi y'ibirometero bisaga 200 uvuye i Bunagana. Nyamara n'abagize hano nakivare bamwe ntibari biyumvisha uko bagiye gutangira ubuzima busha. Uyu musaza afite imyaka 75. Kati urwo dushaje tugomba kuva mu cumbi ryacu. None kugira ngo ugomba kuba mu n'abuzukuru n'abana tukariraho. Nshoboye no guhinga nk'amatungo gakundi ukaragira agatungo ngafite ngagira none ubu nubwo sinzi niyo turi. Aho inyeshamba za M23 zafatiye umujyi wa Bunagana, uyu musaza yari mu nzira za hano na Kivare avuga ko yari kubyifatamo yadahunga igihugu mbere. Ubu nanjye abendi mu rugo ngo ndi mu rugo ndaho Bunagana unuba nasubiye mu rugo. Ntabwo watinya ishamba? Tona ndabatinya sinshaka ko kudutegeka zi. Ari n'umutwari none wonto twamutikira kari kuzana inzuza azanye mati kuzarica ntatari kwica twabana nawe nk'abandi bameze nje kumvumve ngo yajanye muntu mushyamba bajanye abandi mushyamba akabatigika uko bi tubagira umutima bwo kutuza natwe tubasanze ariko bitari byo kugira ngo badutere ubwo batubatinye neza bakadukorera mbega bakatuyobora neza nasubirayo ntashe mu rugo kudufata neza no kutaduhotera kudashira imirimo ivunnye bakadutegeka nkubisi uko binasanzwe we nkishyana nabo banyoho waraye wiriwe muzayi waramutse gutya. Nyamara nabumva ko badashobora gutura mu karere kayobowe n'inyeshamba. Twe n'ubwa mbere n'umuryango gwanje ubu ngubu kuva ngo mve aho ngaho twari kwanga tukajya mu misozi, ariko ubu ngubu twagiye kubona ari ibicika duhitamo guhamuka tuje abandi bajaga nta mutekano guhari. Je kubwanje ko nagezanga kuba ntamumva n'isasi mu karere ko ndimo ndikuma ntosubira inyuma. Izi mpunzi zo zirasaba perezida w'igihugu cyazo Felix Tshisekedi gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke batahe. Mubonye ariko nuko tutomubona, tumubonye twamusaba kukumvikana tukubakumvikana tukabona amahoro kumvikana na twese ko dusaba abategetsi beza tukabona uko twasubira mu tuza mu macumbi gacu nta kintu cyo tuba turi gushaka amahoro. bahagarike imirwano abana bacu babaga ku mashuri none ubu ngubu baricaye none sisi bari gusubira inyuma. Twese twaremwe n'Imana none se ari wiremye twese si Imana itugenga
none twese twumviye Imana se twabana amahoro. Mu gihe inkambi ya Nakivale irimo kwakira impunzi nshya, hari n'izirimo gutahuka. Abashinzwe iyi nkambi batubwiye ko bamaze igihe batahura impunzi z'abarundi, kandi ko mu cyumweru gitaha hari undi mugwi w'abarundi uzataha. Inkambi ya Nakivale irimo impunzi igera ku bihumbi 150 dushingiye ku mibare itangazwa na HCR. Uyu muryango unavuga ko abenshi mu batuye muri iyi nkambi ari abakomoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi akaba ari inkambi yatangiye kwakira impunzi mu myaka ya za 50. Ignatius Bahizi, Nakivale mu burengerazuba bwa Uganda. Murabyumvise rero muri iyo nkuru ya Ignatius Bahizi muri Uganda ko abo banyekongo bahunze imirwano iherutse hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu baturage b'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, bemeza ko u Rwanda rufasha M23. Ejo bakoze imyigaragambyo yo kurwamagana i Goma. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Goma, Ali Asanka Darius, aratubwira uko byari bimeze. Igitondo cyo kuri wa gatatu cyari kidasanzwe mu mujyi wa Goma. Amaduka, amasoko, transport n'ibindi nta cyakozwe kubera imyigaragambyo yateguwe n'abahagarariye societe civile. Ni iyihe nego abigaragambye bari bafite? Ngaruye Muhoza, umudepite watoye Rucuru, yemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika mu Kinyarwanda amaze kugera iwe. Twese twitabiriye iyo myigaragambyo kubera yari igamije ibintu bitatu. Cyambere kwamagana ibihugu bituranye cyane cyane Uganda, kuko abaturage ba Nord Kivu cyane cyane abirucuru turarusha. None ubu Nord Kivu ni amatongo. None dore kandi hano mu kwezi kwa 11 mw'iyi 2021 kugeza ubu ngubu hari groupe yitwa M23 yo banyuriye u Rwanda rwanyuriyemo dore n'Ubuganda kugira ngo rwongere ruhekura abanyekongo. Jomba ngo abaturage barahunze bari mu Buganda, abandi bari muri za Rucuru Busanza, mu makuba gakomeye ntibageraho barandi bagira ico kurya ntibagire ico kunywa. Message ya kabiri ni ukubwira communauté internationale turi muri Nations Unies, dukwiriye kubona avantage yo kuba muri iyo communauté internationale. Message ya gatatu yareba Perezida de la République wacu Felix Tshisekedi yo kumubwira yuko abaturage bose bari inyuma ye, afata imigambi ikomeye yo kubahisha abaturage ba Kongo. Abaturage ba Kongo bakwiriye kugira icubahiro mu bindi bihugu. Abari mu mashiramwe y'abagore nabo bitabiriye iyi myigaragambyo bavuze ko barushe kongera imibare y'abapfakazi b'abasirikare ba Kongo, ubu nabo baje gushigikira ingabo zabo, gusa banazifitiye ubutumwa. Uyu ni Isabelle Pendeza uhagarariye umuryango wita ku iterambere ry'abagore Kafed. Turarusha, twemeye kuvugana n'abaturanyi bacu ariko ntago babyemeye. Ko babyanze babyihorere, twe turashyigikira abayobozi n'ingabo zacu kuko dufite ingabo imwe, igihugu kimwe, ntabwo tuzabibona kabiri. Nous n'avons qu'une seule armée et c'est vous. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Nous devons tous défendre notre territoire. Niba mu ntangiriro iyi myigaragambyo yari ifite izi ntego zavuzwe haruguru, ari aho yageze igafata indi ntera. Bamwe mu bari bayitabiriye harimo n'abarwanira impinduka n'ishyirahamwe Lucha Filimbi n'abandi, bo bumvikanishije ko bamagana imfashanyo u Rwanda rukomeje guha inyeshyamba z'umutwe wa M23. Jimmy Nsari ni umwe muri bo. Ubu ingabo zimaze kumenya ko turi inyuma yazo. Inyeshyamba ziri Bunagana zagize ngo umubare ntabwo wuzuye, ariko turasaba ko Perezida wa Repubulika aduha intwaro. Niba abasirikare ba leta batuzuye cyangwa ari bakeya, turi hano turi bubafashe kuko turi benshi, aduha intwaro. Nubwo abo bumvikanisha ibirego bashinja igihugu cy'u Rwanda n'ingabo zacyo, Prince Mundenga ni umunyapolitike akaba ari n'ikimuga, nawe yari mu myigaragambyo. Kubwe intambara ntacyo yakemura, ahubwo arahamagara abaperezida ba Kongo n'u Rwanda gukemura iki kibazo mu mahoro nk'abanyafurika. Abayobozi b'ibi bihugu bagomba kuba maso kuko turi abaturanyi kandi tuzakomeza kuba abaturanyi. Niba abayobozi batazi kuvugana bizadutera ibibazo kuko ari twe turi gupfa, no mu minsi iri imbere abana bacu bazarwana ku byo batazi. Iyi myigaragambyo yatangiriye ku biro by'intara ya Kivu ya ruguru, yageze ahazwi nko kuri Petite Barriere na Grande Barriere ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda.
aha rumwe mu rubyiruko rwashakaga kwambuka mu buryo bwose ngo rujye kurwana mu Rwanda, ariko polisi irabatatanya. Kuva cyamunsi imyigaragambyo yacogoye, akazi n'ibindi byose bikomeza uko bisanzwe mu mujyi wa Goma. Ali Asanka Darius, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Iyi myigaragambyo y'Igoma yari yiswe iy'amahoro, ariko abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ko yibasiye ibikorwa byabo n'iby'abanyarwanda batuye Igoma. Mugenzi wacu Edi Rwema arabiganiraho na Eric Sematungo uhagarariye mutualite y'abanyamurenge Igoma. Umutekano hano kuri Goma ntabwo wari wifashe neza. Haba imyigaragambyo yatangiwe na sosiyete sivile ndetse ishyigikirwa na Medrazile, barabyandika kuko twari tuzi kuko ari imyigaragambyo ya Pacifique y'amahoro, ariko uko byaje kugenda siko byabaye. Baje kuhiga umuntu wese uvuga ikinyarwanda baramwambutsa hakurya kubw'amahirwe, kuko twaratanze kuba birinze basigara mu mazu. Nta kibazo cyabaye ku bantu usibye kuko hari amakanisa 3 bagiye gukundura, ariko tugerageza guhamagara polisi iraintervena. Kugeza uno mwanya niko byari bikimeze. Hanyuma se kugeza ubu tuvugana, umwuka wifashe ute aho mu mujyi wa Goma? Umwuka ntabwo ari mwiza cyane mu baturage, kuko abaturage n'urwango bangana, ariko kuko manifestation yarangiye abantu basuye mu mazu yabo byari bikimeze neza, ntituzi kuko ejo byenda bizakomeza. Amashusho twabonye ku mbuga nkoranyambaga nuko habayeho imyigaragambyo ikaze hafi y'umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Mwaba mwamenye uko byagenze hafi y'uwo mupaka? Yego, kuko mwabibonye ku mashusho, natwe twari mu mazu, ariko nyine hari abantu begereye. Nta kibazo cyabaye ku baturage bashaka kwigaragambya kugira ngo yamagana nyine abanyarwanda baza ku mipaka. Ku bijyanye n'umutekano wanyu, nk'uko wari uvuze, habayeho kwibasira bimwe mu bikorwa by'abantu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Mbere y'imyigaragambyo hari ibibazo mwari musanganywe n'abo baturage bagenzi banyu mubana buri munsi? Mbere nta bibazo twabisanganywe kuko twari dutuye dufite amahoro, ariko nyine kubera uyu mwuka mubi w'intambara wari yabatera cy'u Rwanda nibwo rushikira n'izenturuwa, bigatuma umuntu wese uvuga ikinyarwanda cyangwa ururimi rusa n'urw'ikinyarwanda bamuhohotera. Hari impungenge z'uko nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Bunagana ushobora kuzerekeza mu mujyi wa Goma. Izo mpungenge zirahari mu baturage? Nibyo bari muri cyo cy'imyigaragambyo yabaye kugira ngo bashyigikire abaturage, bagaragaza kuko bashyigikiye leta n'ingabo, bamagana leta y'u Rwanda, bereka amahanga kuko leta ifite agresifike n'izendruwa. Ikimenyetso kizabura z'intambara kuko tutari abasirikare, tutazi ibikorerwaho. Nicyo gituma zenda tuba dufite impungenge yuko iyo abaturage bagenzi bacu batangira kudimbuka kandi tudashyigikiye iyo mitwe y'izendruwa. Bwana Eric Sematungo, ukuriye mutualite y'abanyamurenge aho Igoma, ubutumwa uha abantu bo muri kominote yanyu muri iyi minsi havugwa icyuka kibi muri ako gace mutuyemo ni butumwa nyabaki? Ubutumwa nabaha nuko bagerageza kwirinda kandi bakabana n'abandi amahoro bose, kuko turi abakongomani twese, ntabwo turi abanyarwanda. Naho dufite mu poroji isa n'iy'abanyarwanda turi abatutsi, ariko nabaha ubumuriza ibibazo biza bishyira n'ubundi bizatangiye kera, ntabwo bitangiwe nyine amasitari yose y'intambara kera, ariko twabaha pole kandi twihanganisha n'abagize ibyago nyine zasenyerwa n'amakanisa ku buryo bw'ubundi. Eric Sematungo, umuyobozi wa mutualite y'abanyamurenge mu mujyi wa Goma, ndagushimiye ku bw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Nawe turagushimiye bwana munyamakuru.